अहमद मरुब पाव पिजरी चीफ मिनिस्टर ना हर घर तिरंगा यात्रा हौदोखरे कांगपोक्पीदा मैतै अमदि नागा फाउरगा चटपदा अथिंग पिनिंगबगी मम्मी अमत्ता ताहौदे हाइना चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमसान हाइख्रे मरीफु मरीरक सुबा क्विट इंडिया मूवमेंट की निंगसिंग थोरम पांगथोखरे अमसुंग इंडिया अमदि मणिपुर कन्नब कांग्रेस के अहल लमल सिंह सिनरम थौदांग अदु अखोय पुन्ना लोमिनसी हाइना एमपीसीसी की प्रेसिडेंट ओक्रम इबोबिना हाइख्रे कुरमजरी आईएसटीवी न्यूज तराम नोक्सरी हजु मपुंग ओइब पाव पिजरी कांगपोक्पीदा मैतै अमदि नागा फाउरगा चटपदा अथिंग पिनिंगबगी मम्मी अमत्ता ताहौदे हाइना चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमसाना युमनाम लैकाय लाइरेंबी लंपाक पांगथोकपा हर घर तिरंगा यात्रा हौदोपगी थोरमद फोंदोखरे सिंगजमई सिंगामखा बास्केटबॉल ग्राउंड की चीफ मिनिस्टर लुसिंगदुना खोंगसत अमा हौरगा मोइरांगखोम फाउब चलब तुंगदा युमनाम लैकाय लाइरेंबी लंपाकता लमथुंगफम ओइखि बीजेपी सिंगजमई मंडल नसंदुना पांगथोकपा थोरमदुदा बीजेपी मणिपुर की प्रेसिडेंट अमसुंग राज्य सभा की एमपी एसरदा एमएलए केस जोयकिशन टीएस राधेश्याम बीजेपी मणिपुर की इंचार्ज डॉक्टर अजित माधवराव गोपसा देन सिंह सरुक याखि थोरमदुदा एसरदाना इंडिया ना हेक तमलकपदगी मोदी लेंगाक लाकपदगी होंगलकलिब इंडिया की खेनब उबदगी ngasiदी निंगतमबगी चपसाबा महावदु फंगब ngamle हाइखि मणिपुर दसु पीआर मतुंग द लाकलिब युमनाम खेमसाना लुसिंग बलेंगाकना सिंगनब कया तुंगोइनरमलगा फुरुप खुदिंगमक उनब चतुना नुंगसिसानब पुरकनब होनरी लेंगाकना होनरिबसिदा मियामना सोगतपिदुना इंडिया पोंबद साउखतपा असिदा सरुक याहौरसि हाइखि ngasi sarkana paikhala iba thabak sida positive thinking amaga loinana sungsoi soidana sarkana shanti purapa ngamgani haibagi adugumba confidence aduga loinana adugi positive thinking duga loinana sarkar bu sogothom thoi haibase masina aina thamjani si aduna aikoi bharat ki nagrik ama oina naha singda hobalai ba naha singda aikoi na message mayam ama aikoi wari sarga mokoi na khangan ba mathok tai after the independence aikoi kram haina lerami aduga aikoi adugumba prime minister narendra modi ji la akanda aikoi karamba bharat ama oi haibase masi maksu aikoi na young generation sinsida haiba mathok tai haibase thamjaraga aikoi punamak bharat ki nagrik ama oina mandal kudingmakta tongan-tongan ba district kudingmakta adugumba tiranga yatra amadi yung kudingmakta piral chenana ba aibadi har ghar tiranga haidana akoi punamaki yumda lenjen biraga isa na pai reflection se isa ni yumda chepina na bagi damakta aina sumba mayamda mapamasidagi lecture ga aina mayamda appeal tawjabani masi punamak adugumba mayamna sungsoi soidana masi appreciate tawbigani haiba khajabasi thamjaraga ai punamaku amukana koru चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमसान मखा ताखिबदा चही तरेट खुंताकपदा अवा तानथोकपदगी होरगा मणिपुर ब्रिटिश की खुत्तगी निंग तमलब तुंगदा साउथ ईस्ट एशिया दा अहानबो ओइना मिखल पांगथोकतुना लेंगाक लेब फावबदा लमदम सिगी फुरुप खुदिंगमक सरुक यादुना लमदम असि ngaglakpani हौजिक फुरुप की ओइबा सरुक खाइदोकतुना लेंगाक ननब होनरपसि लाइबक थिबनी हाइखि मैतैना मयाम बाहल की सकतम लौरगा फुरुप खुदिंगमक कोनसिन मतंगाई फदे खंदुना तोंगान बा मफम सिंग चटपगी थबक असि पाइखतपनी ngarang कांगपोक्पीदा चटलुबदा मफम अदुदा लेहौरिबा मियामना नेशनल हाईवे दा मैतै नत्रगना नागा नत्रगा अतोप फुरुप फावरगा चटप यारोय हाइना थिंगनिंगबगी ममी ताहौदे लेंगाकना नुंगसि सानब पुरकनब होनबा सिदा कनागुम खरना सिंगसेप थादुना लाना संदोकपनी हाइखि भारतवासी मोइना भारत की नागरिक मोइना अखोय पुन्ना भारत की नुंसी लेंगबदो बने आई युम नुंसीबा आई मुंग नुंसीबा अदुगुमना आई लेबाक आई भारत हाइबसु नुंसीबदो बने हाइबगी वाखलोनुने हाइना लौजे अदुगा आइना तमजनि वाफम बना मणिपुर की मदमदुगी 1947 की लोकसभा पार्टा इलेक्शन तौरकांदा यान नंबर साउथ ईस्ट एशिया का मनिंग मक तंबा लेबाक अमगी सरकार सेम मदमदुगी स्पीकर ओइबदो स्पीकर ओइबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की 1947-48 का स्पीकर ओइम गिबन पादु
Churasanpurdagi party yan anda Manipuri Assembly the speaker oiba 1947-48 how the speaker oibiramadu oigi Churasanpurdagi party so aina thamjani wafam di Manipur state community mayam isna punna naga lagine haibani maidai na maidai khalaba kuki khalaba naga khalaba kasum Manipur saput payar majority community oiba ekoi maidai na big brother ki big sister ki role lawra kanda tohan makang singsibu nusi na kolaga alla mara thamaba Manipur do ekoi take the kind of thambata bani India amadi Manipur kanaba Congress ki ahalamal singna senaram thodang adu aikoi puna lominarasi haina Manipur Pradesh Congress Committee ki President Okram Ibobina phongdokre wafam asi Manipur Pradesh Congress Committee na sinduna Imphal ki Congress bhavan da pangthokpa marifumari raksuba Quit India Movement kining sing thoram da haikibani thoram du da matamadu ki India da thodok adubu khongjang adu da saruk yakhiba laiwai khrabal usingbasingi photo da laikatuna ikai khumna bu utki Okram Ibobina lusingduna punbagi saktam ngangna na wasaklomi nakhi thoramdu da CLP leader Kasha Meghasandra MLA Singh ex-minister Singh Congress ki lusingba Singh susarugya ki India kanba Manipur kanba haibase Congress party natana topa party amatana kanba oithokloi Congress na India kanna bhona bada siba changba khangdana lokhiba thodang du Manipur kanna bhona bada aikoi punna thodang lominarasi haiki haujuk lamdam sida tangdu leitana leitriba constitution ki wangmada chanariba law and order amasung freedom of speech leitriba sigi mayok tasu punna lepminasi haina ibobina phongdokhe akoi leikidraba mahapurushin haiba tare hoje akoina leimanam to ju haimanam to ju katsaba freedom fighters sing se masigi artha masigi wahan thok haiba tare moina pamjaramba bharat moina pamjaramba Manipur do kanadano akoi putta sinarambani akoi masi amukhanna Manipur ji amna tangdu laita ba ningkha tamba magasu ji akoi si Manipur se ningkha tamibra tamdrabra samvidhan chanaribra chanadabra aduga freedom of speech and express Madui chap chawa wahan kokto Manipur sta lairibra Manipur ki law and order se thangai sengna constitutional means ado enforce tawribra tawdra haiya mayam punu makado Congress ki ahalaman sinaramba adugumba daita do koi lawmina si haiya ai wafang kasi thamjari Manipur ki tanglaba sagol makhalama wariba Manipuri poni bu yokhanaba amasung malem sidagi mutkhidana kannanaba makhata na central government ki maikaidagi mathau taba mateng sing Manipur government ta leptana pikhigani haina Panchayati Raj Animal Husbandry and Dairy gi Union Minister Rajiv Ranjan Singh na Hanagi Rajya Sabha gi MP Laisem Sana Zawada aiba cherol tharaktuna khanghalakre haidi sahi asigi March 13 phongkiba parliament mifam da matamadu gi MP Laisem Sana Zawbana Manipuri poni bu yokhat pinaba masung tanglaba sagol makhal si malem sidagi mutki gadabadagi kanbinaba special mention wena pukhatuna India government ta takshin khiba duga mari leinana Union Minister Rajiv Ranjan Singh na ningthau Laisem Sana Zawbada aiba cherol si tharaktuna khanghalakibani Union Minister na ningthau Laisem Sana Zawbada tharakiba iba cherol aduda pallibadi Manipuri poni bu yokhanaba central government ki maikaidagi state government ta mathau taba tengbang khudingmak makhata na pikhigani Manipuri poni conservation and development policy lisingani taratruki matungina India laingak na Manipur government ka khusamna duna tanglaba sagol makhal asibu yokhatuna thamnaba tongan ba thabak sing paikatli Manipuri poni gi registration gi matangda Manipur government ki veterinary and animal husbandry department na Manipuri poni khudingmak amasung makoi bu yokliba mapu sing natragana club sing registered tawhanana ba thabak sing paikatli Khongthang asina Manipuri poni ga mari leinaba scheme sing amasung atai yaifa thorangi thabak sing yengshinbaga loinana thabak oina pangthoknana ba honabada asoba mateng oiragani lisingani RFID microchips and 10 RFID scanner natragana reader singi matungina Manipuri poni sing masak khangdokpa amasung registration gi thabak sing mapung phana paikhatli RFID microchip sizinaduna registration gi thabak sing chapchana paikhatli poni registration system PRS software gi matenga loinana online gi khuthangda sagol makhalasigi unique oiba data sing khomgatli breeding strategy gi matangda India government ki animal husbandry and dairying department na Manipur gi Imphal East amasung
ईस्ट की मनुंग चन लेबा हाइंगांगदा पोनी कॉम्प्लेक्स अमा सेमगतप लेखरे यूनियन मिनिस्टर ना मखाताना पोनी बु योगलिबा मपु सिंगना मसा मसाना योगलिबा सगोल सिंग अदुगी मचिनजाक पिजबा अमसुंग अनायेक यावरकपदा खुदोंचादबा मायोकनादनबा स्टेट गवर्नमेंट ना सेलगी ओइबा तेंगबांग सु पीबगी थबक सिंग सु पाइखतली फाइनेंशियल ईयर 2015-16 की मनुंगदा पोनी 43 की मपुदा सेलगी तेंगबांग ओइना लुपा लाख 19,000 की सनफम येंथोकी पोनीगा ख्वाइदगी हेना चानगदबा ग्रेजिंग ग्राउंड सिंग थिदोकनबा मणिपुर की इम्फाल ईस्ट इम्फाल वेस्ट बिष्णुपुर थौबाल अमसुंग कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट ग्रेजिंग ग्राउंड थिदोकपगी सर्वे अमसु पांगथोकप लेखरे हेल्थ कैंप पांगथोकपगी मतंगदा मणिपुर की स्टेट वेटरिनरी एंड एनिमल हस्बेंडरी डिपार्टमेंट ना चांग नाइना हेल्थ कैंप सिंग पांगथोकतुना पोनीबु योखननबा मथौ ताब थबक सिंग लेपतना पाइखतली हाइना पल्ली स्टेट गवर्नमेंट ना मतम अदुगी मतुंगिना पोनी की स्टेक होल्डर सिंग क्लब सिंग अमसुंग मपु सिंग खुसमनदुना तांगलबा सगोल मखल सिदा नारकपा याबा तोइना नागनबा लाइना सिंगदगी ngaktoknanaba amasung karamna laying sathagani haibagi matangda paksanna awareness pangthokli manipur gi poni buhuran ba amasung sagol makal asigi sadung sing yon bana chingba chathaба singi matakta kan bathabak lokhatpaga loinana mari leinaba FIR sing lampel police station da lokhatuna lakli haibu wafam thamlakpaga loinana India government na makata na tongan program sing pangthoktuna amasung technical gi oiba mateng pangduna manipur gi tanglaba poni bu yokhana ba amasung malem sidagi mutki gadabadagi kanana ba mathau taba thabak khuding maksu lengak na makata na paikat khigani hairi Thoubal College की हुमफुम दो सुबह फाउंडेशन डे के थोरम कॉलेज असगी मल्टीपर्पज हॉल पांगथोखरे माइरोई सिंगदा तोंगान तोंगान बा अवार्ड सिंग सुखुसिनदुना सही की मना यंथोपगी थोरम पांगथोखी Thoubal College Teachers Association अमसुंग कॉलेज की स्टूडेंट्स यूनियन अनि नसिंदुना पांगथोप थोरमदुदा प्रिंसिपल प्रोफेसर एन नबचंद्र Thoubal College Teachers Association की प्रेसिडेंट एन इबोबी अमसुंग कॉलेज की IQAC की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर एल केंद्र सरुक्याखी नेशनल मसुंग स्टेट लेवल सिंग सरुक यारदुना महिरोई सिंग मसुंग अतै लम कयादा थोदोक हेंदोंगलब कॉलेज असगी महिरोई सिंगदा तोंगान तोंगान बा अवार्ड 20 सु यंथोखी प्रिंसिपल ना कॉलेज अमबु हेना फान बाइबसी एलुमनाई गे सोबो थौदांग लै मालेमदा फावरे हाइना सखंगनरिबा कॉलेज अमसुंग यूनिवर्सिटी खुदिंगमक एलुमनाई गी थौदांग चाउना लौई इंडिया गी ओइनादि एलुमनाई ना थौदांग लौबगी चांग असि लैबाक सिंग यंगनबदा यामना हंथरी अदुबु Thoubal College की ओइनादि कॉलेज असिदगी हौखिबा एलुमनाई सिंगना डोनर ओइबिदुना महिरोई सिंगदा मखल कया गी अवार्ड सिंग सु ngambीबा सिमक्त यामना साउथोकसबा फावी हाइखि महिरोई सिंगना सुमतिक साबा सिटीजन अमा ओइरप ngamnabagidamakta mahi tambada hena pukning sangnabsu principal na haikhi एलुमनाई की थौदांग से सिदत खंगे मरोइना MITI को मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका दा लै ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी असिना चिंबा मोय खराजना मांगा अनि हुम सुबदा तुम ता लै सही खुदिंगी करिगिनो हारे मतमदा एलुमनाई की थौदांग ने एलुमनाई सिंगसिना कथोप सिंगसिना बनी दो कोई Thoubal कॉलेज की लेजरीबा याम वाना मतमदगी हबदोराई बसिगा हारगदि कोइना मसी लाकपिरिबा एलुमनाई सिंगसि असुकी मतिक थमोय सेंग तोमिमा खंबा अमुका हन उच्चरी तरानिथु सुब मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन दा कुंबी एसिदा मिरे बोइकिबा संजोय अहन थेमबु सोगलदुना कुंबी केंद्र प्रोग्रेसिव फार्मर्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट सनसम दिनेश का लोइनाना मियोय चामरी रोंगसे इंटेंडिंग कैंडिडेट ओरिबा संजोय अहन थेमना तरामना ओपगी थोरम नौदा खोंग ममांग लेकाय कम्युनिटी हॉल द पांगथोखरे कुंबी केंद्र प्रोग्रेसिव फार्मर्स एसोसिएशन लाइक माइंडेड मेंबर्स न सिंदुना पांगथोप थोरमदुदा प्रेसिडेंट कैंपेन कमिटी तेलेम रोमन एमडी इस्लाम युमखाइबम अंगोम बाउ सिंह वायम्बम दिनेश्वर थोक्सुम अमुमचा RTDM हेडमास्टर हाजी इबोल सरुक याखी संजोय अहन थेमना मखा महाक JDU दा हौखिबा मिखल दा मिरेप ओइखरबसु हौजिकती महाक JDU की प्राइमरी मेंबरशिप तगी रिजाइन तौरे मखाता ना पॉलिटिकल पार्टी मत दा जॉइन तौद्री अदुबु महाकी वाखलोन बु थाजदुना कुंबी एसी की मनुंगदगी मियोय कया मना पॉलिटिकल पार्टी की नतना सोगत पिरकपसना मंगोंदसु असोबत होना मा हापले हाइखी करंब पार्टी दा यावगनी हाइबा दुदी महाकसु महाकपु सपोर्ट तौबिरिबा महाक सन्मिनरिबा वर्कर्स सिंग मसुंग अहल मल कयागा तानरबा तुंगदा वारेप लौगनी लाकदुरिबा तरहम दोइसुबा मिखल असिदा मिरेप ओइगदुरिबसि तराइबा मिखल नते मई होना साकलिबा मणिपुर की वाथो कया सिंग असगी वारोइशन पुरकदबा मिखलनी करिगुमा मिखल सिदा वोटर सिंग अरंग अराक्ता हानगुमना सत्प तारबदी यलहो फुरुपनी हाइरिबा इखोय असि साकनी फिनिबा ओइना लेहोगनी हाइबसि खंगमिनबा संगी
इरैपाक कन्नबगी वाखलोन गलोइना हंदकी मिखल असि पुन्ना थेंगनमिनसि हाइना महांगना फोंदोखि कोई मियाम पुनमक ngasiदी चिंगतम हाइबा लेतना येलो फुरु पुनमक खुंगंग लेरिबा सागर लेरिबा कोई पुनमक मिकप थोकपगी मतम यौरे इरै पाक कननबगी अदुगुमलबा वारेब लौगदबा अदुगुमला वाखै पोरकदबा असिगुम मेरे मिखल असिदा कोई पुनमकना थमोय सेंगना खुदुम चेना सिंगगा थमोयद वासक अमगा लोइनना इरै पाक कननबगी असिगुम मेरे मिखल असिदा सरुक यारसि हाइबा वाफमसे थमजरी कुंभी केंद्र प्रोग्रेसिव फार्मर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट सनसम दिनेश ना कुंभी केंद्र की मिहुत ओइना थागत किबसिंगना केंद्र की लौमी सिंगी याइफनब थबक थोरम अमता तौरक्तबा थबक तौरिबनी हायरगा कानब पीब ngamdaba kaya asina लौमी सिंगी दमकता कुंभी केंद्र की मित्ता लेपिरकदबा असेंबली दा खुदिमक थेंगनब ngamgadaba मिसक नमसिलगा थंबगी मतम नत्रे हाइदुना संजोय अहन थेंबु सौगतपनी केंद्र से अतई लेहौरीब एसोसिएशन की मेंबर सिंह मथंग मनाव नायना ngasi पांगथोकलिबा सुमना मफम अतईदा तांकक नायना सिंदुना संजोयदा सपोर्ट तौरखिगनी हाइखि आरे लाई पंगोय फे अदु लौमी सिगे अखि मति वाबा मखोय पसा ले सिन थादाबा इसिंग थुनु योंदाबा अदुना लौमी की खंगदाबा खोय याम सिदा माबु सगोलदि तिके हाइदुदि मसा किंदि मसा तानगदो बनति अखोय अखोय प्रजा अखुना तानगदनि ngasi phami ma phom asi asi lo da ko saipon da mo ko communicate progressive ki ko member sing nei dai abo sin jagi bong ru sin gani kumbi de sin gani ko communicate lo mi sing pada mi ama ta san me so ne khan ba ma ta oye सगोलबन तेरा मुदोना खाम लेकाय दे लेबा अनौब मायोन खोंसतना हंदक पांगथोकदोरिबा थोबसिंगी नुमित पेट्रियट्स डे ग मरी लेना बिरज केंद्र जत पाक त लम सेंगदोखरे थौरम अदुग मरी लेना अनौब मायोन खोंसत की वाइस प्रेसिडेंट हिदंग मयुम विद्यानंद शर्मना इपाइपु अथोबसिंगना मणिपुर कन्नब होनबद थवाइना पोंथा पीदुना लमदम सिबु ngagलambani ningsingningai ओइरबा अगस्त 13 लाखपदा इपाइपु सिंगी यताफम ओइरिबा मफम असि लुना नाना थमनबगी पांदमदा लमतु सेंगबनी हिराम अमतदा मणिपुर की अपुनबगी सकम काइनब सिंगनरप खुदिंगमक ऑर्गेनाइजेशन असना खोंफम सेना लेपतुना सबसाना थेंगनगनी हाइखि अथौबसिंगना थवाइना पोंथा पीदुना मैतै लेबाक अखोय मणिपुर से कनगिबा दुगुंबा निंगसिंगाय ओबा यामना रिमार्केबल ओबा अखोयगी 13 अगस्त न लाकपसिदा अखोय लिसांग चिना सही खुदिंग अखोय पांथोक्तुना लाक्सबनी मरम असिना अखोय हिराम अमतदा मणिपुर की अपुनबा सकम काइननबगी सिंगना खुतिंगमक अखोय हाइरिबे ऑर्गेनाइजेशन अनौब मायोन खोंचत हारिबसिना सु अखोय खोंफम चेतना लेपनी हाबो फमसे थमजरी लोइनाना अखोय ngasiगी लाइब्रेरी अखोय अमखक अनौब मायोन खोंचत की लाइब मेंबर सिंगसे ngasiगी असिगुमलब थौरमसिदा अखोय मपुंग फाना सरुक आबिबगी दमक्तसु अखोय हानिया लितना थागतसर हजु पाउगी मरक्सदा ब्रेक अमतंग लौमिनसे मतम की नुंगसित नुंगसा अमदि अइंग असाना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तन थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदक्ता फहनबा ngamlaba काफिडोन कप सिरप 100% हर्बल प्रोडक्ट नि लोक खुबद नत्तन नक मही चेलबा अमदि खंगनाउ मरेंग मरेंग चटलगा लोक कंखु खुरबा काफिडोन कप सिरप थकपियो काफिडोन कप सिरप दादा इबे मकीगनो अदब तमो सिगी से नेक्स्ट टेम दिना चेक्सन न लाक्सिलगा थमखबनिने दादा नंसे जुहार हाबगा अमत कीदरबो असुमना मयामना मचलबो नापसनदुगुम मसिगी युमसिबु असोयगान पोकदबतगी नेक्स्ट टेम दिना नापसेली नेक्स्ट टेम ती जुहार हाबदि नापथोकना बसेमबनि जर्मन टेक्नोलॉजी सिनबना कंक्रीट का तोकलतिना मतमदा कपांग अमुक हेना एंगल अदले नेक्स्ट टेम टी स्ट्रेंथ इज इन द वे होंगलगलिबा पुंसिगी लंबी सिदा अरैबा चाबा याबा मखै सासिनदरी अदोने हिदाक लांथक कयाम चादब यारक्ते सासिलिबा सिंगदुना अदोमगी लिभरदा कयाम सोखली खंगबिब्रा लिभर नबु सोखलबा चानिंग थकनिंग फाउदबा पुक नुंगाइतबा खोंग हांबा नुंगाइरक्तबा अमदि कुचु कुमेन सेंहलक्ति खुदिंग मक्सिबु ngakthokke हाइरबदि जोलिप 100% नेचुरल सिरप अमदि कैप्सूल जोलिप 100% नेचुरल सिरप एंड कैप्सूल ब्रेक तुंगदा मोहन तराम नोक्सरी मखा दरक पाओ पिजरी आइलैंड हॉस्पिटल लंगथबालदा पांगथोखिबा इंडियन ऑर्थोपेडिक्स एसोसिएशन CSRC की थोरमदा चुराचानपुर मेडिकल कॉलेज ना अहानबा रिम्स ना अनिसुबा मसुंग सीजना अहमसुबा पोजीशन ताखरे सिंगनाबा मदि खुदोंसादबा कया लेरबसु चुराचानपुर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट सिंगना मिंगशत पुरकपदा कॉलेज के डायरेक्टर टीचिंग अमसुंग नन टीचिंग स्टाफ सिंगना महिरुई सिंगबु थागतपा फोंगदोखरे
Chahi sigi Commonwealth Games ki boxing masanagi aroiba bauta maithiduna silver medal fangbata nungaitaba phaude best performance piki lakadoriba Asian Games amasung Olympic Games ta saruk yaduna hena phajaba performance piduna gold medal launana bhonagani haina Commonwealth Games ta ahanbu na saruk yaduna silver medal laukiba Manipur gi international boxer Mandengbam Zadumani na phongdorakli hiramsida senior sports journalist Boyai Ningthozamdagi paudam ama lobise Mamang thagi tang kulumdoidagi tha sigi tang ani phauba Scotland gi Glasgow da pangthokiba kunmapan suba Commonwealth Games ki boxing da silver medal laruklaba Manipur gi international boxer Manipur Jadumani opagi thoram Manipur MSR Boxing Association mabana sinduna association asigi boxing arena da pangthokre thoram masida Manipur MSR Boxing Association mabagi han secretary waramba Panjawbam Dhanajit international nupi boxer amati Pasoi police station gi OC Samjet Sabam Sarjubala Manipur MSR Boxing Association mabagi president Taurambam Kunja Bihari amati boxer Jadumani gi family Mandengbam Milan su sarugya ke thoram masiga mari lenana hauji Manipur MSR Boxing Association mabagi secretary Ais Roton Kumar amati han secretary waramba PS Dhanajitna isa gi pandam amagi makhada thawai yauna honarabadi soidana mai pakani thajaba amaga loinana oja gurugi makhada discipline naina sanaduna masak nairaba sanroi oinaba honagadabani haiki sanaragadi thawai yauna matamangendabida khawang hairagadi hangnaragadi aigi target ko moibo lagadaba kogi Asian Games Olympic Games Los Angeles tai 138 sida soidana maksau garani masu aduna Asian Games matungda Olympic ri dawrani aduna punambak mayam matang lagadaba Asian Games amati Olympic Games dawak punambak Indonesia ngai pandaran International nupi boxer Sarju Balana Commonwealth Games da silver medal loroglaba Jadumani bu thagatpa madi nungaiba phongdoluduna masak nairaba international thaki competition sing yauna Olympic Games da saruk yaduna gold medal lowbangamnaba honagadabani haiki Jadumani na mangonda tonganba talent ma yauri mayamna su ubiri ko ring mathakta mani sanabagi style technique and tactics ko mayam se extra ma mangonda yauri adu mayam do utlakanda mana si purakpane aduga nupi gi natana nupagi da medal lobsi am ko hadi nupi gi suwai wadi habati nataba ko nupagi da medal lobse mana handaki da amu magi extra mana honabagi amadi mangonda pithorokpa amu su yauri mangonda ko height ta haraga de khoi pi ine pi aga su khoi gi international arena du da mana da footwork tigi horaga magi body movement si mam su ulakana mana ai medal ama final ga changak pase maiti masa moina yam chawthokse 2018 da Asian Games ai quarter final da loss oi howi aina mangonda handaki lakada Asian Games aina wish pijaning base mangonda hena honaba haidi hujung matam khara gap lei ko si matam sa hena hard work toba dagi magi focus se atai kai dabida habidi ma se hujik medal ama lawraga thole habigi mayam na mangonda pressure hadi reception felicitation leidana ko tana ma budi puning thawat ko auda mangonda di taseng na har matam da waba wangang bada nuai taba mayam thengnai habise mana ju phongtoi ko adu na hena mangonda encourage to bibudo akoi praja mayam sina hena mangonda support tawraga awaba si ju khangbiraga hena support to budo adu khatang uchani aduga all the best Asian Games ai huju pray tawge mathang da handak ki silver sina tawa gold lawba ngambo isanu habase ai si haijage silver medalist Jadumani na haukiba sogli singani sumna tarani thoidagi sanglaba sahi tarani thoigi matungda Manipur dagi nupa boxer amata Commonwealth Games saru yaba phangkhidabagi awaba asi Manipur MSR Boxing Association mabana ngaijirpa manglan asi phangan magaloina na challenge amagaloina na competition asi saruk yakhibane laibak thibadi gold medal lobang ngamkhidrabasu mahaki best performance pibang ngamkhiba asina henna mai papang ngamle makha taba Asian Games amadi Olympic Games saruk yaduna gold medal lobang ngamdaba honakhigani haina network asiga akhanana unabada phongdorole kuina Manipur dagi samana games da nupagi wena thoraktabase koi Manipur Boxing Association na jo matung de dai ngai jara pane do aina taki Commonwealth Games dai Manipur gi mije prongna ba aina challenge sama loina sapane adu challenge to mai pa adu gai yamna nuai je adu ai performance handaki goal haude silver law habagi nuai tabdi sure je de aina pibam thopa best performance to aina pirame ai mathangi Asian Games de ai amu Manipur gi mije pro pangamna ba Asian Games da gold medal lakse
Manipuri boxing je mayam ama down chalure down chalu matam da ai amatang samaina thorok paje hoje India puna mana mu Manipur khange aduna ai gi tungda ei mayam ama ju lei aduna akhoi mayam kanna khona minaga Manipur na India de ge mu hana mamang da paira madamaina Manipur na mu makok oina ba khona mina je na Anda kamori game si KGT basawa ai Madam Saita ga da pizza ge duga mayam da pia da ai be boxing federation of India da ge sai da ge khoi Manipur gi amateur boxing association sida ai KGT tau jage duga ai si game sida ina si medal law pangam bagi KGT today license Saita de pizza ge Aroi bada maru iba pau amuka hana pizari Chief Minister na har ghar tiranga yatra hogdokre Kangpokpida metai amadi naga faurga satpada thingba piningbagi mami amata tahugde haina Chief Minister Yumnam Khemsa na fongdokre Manipur Marirak Suba Quit India Movement ki ningsing thoram pangthokre Amasung India amadi Manipur Kannaba Congress ki ahalmal singna sinaramba thodang adu aikoi puna lominarasi haina MPCC ki President Okram Ibobina haikre Hauzi phawbagi oina di matang sida ISTV gi news loisunjari mireng tabiri bapuna makpu amuka hana kurumjari